Hi, welcome to another class, and today we're looking at as or not as, to and enough. Саламатсыздар, biz bugün ушул сөздөргө карайбыз. Let me explain simply what they mean. Азыр түшүндүрүп берем, алар эмнени билдирет. Жөнөкөй эле жалпак тил менен айтканда. So, first let's go and look at the rule. An adjective comes between as or not as. То есть adjective деген билесиз да, бул сынаточ. Кызыл, узун, бай, кара, кичине и так далее. Ушунун баары эмне? Туура сынаточ. Ал сынаточтор ушул as менен as'нын ортосуна келет да. Мисал үчүн, эми азыр түшүнүктүү болот. I am as tall as my brother. I'm as tall as my brother. Деген мен агамдай эле, менин агамдай эле узунмун. I am as tall as my brother. Эгер мисал үчүн менин үйүм сенин үйүңдөй эле чоң дей турган болсок, my house is as big as your house. Же болбосо мисал үчүн Кыргызстан Швейцариядай кооз, Kyrgyzstan is as beautiful as Switzerland. То есть ошондой эле кооз, ошондой эле сынаточ, ошондой эле сынаточ деген билдирет да. То есть ошондой эле кызыл, ошондой эле узун, да. Ким кандай болсо, бул деле ошондой эле дегенди билдирет да. As. Негизи as деген сыяктуу дегенди билдирет. Как дегенди билдирет. Сыяктуу. Кеттик. To comes before an adjective. To бул биз өз көп учурдан бери эле өтөбүз to'ну да. To деген билебиз, бул тоже да, дагы деген билдирет. Мен дагы me too. Бирок бул учурда бул абдан дегенди билдирет да, абдан. Слишком. То есть ашыкчага окшоп кетет. Ашыкча деген мааниге жакын да. Анан эрежеси to comes before an adjective. It comes before an adjective. То есть сынаточко чейин келет. Ал эмнени билдирет? Мисалы, бир ыр бар эле, билесиңерби? It's too late to apologize деген бир ыр бар, Ошол жерде it's too late to apologize. Too late, слишком поздно извиняться. То есть кечирим суроого уже өтө кеч болуп кетти. Too late, да? Мисал үчүн, бул шым саат өтө чоң экен. То есть уже ашыкча чоң экен дегенди билдире турган болсом, these pants are too big for you. These pants are too big for you. Да? Көрдүңөр? Too. Эгер биз билебиз, өтө деген бул really, же болбосо very, да? I am very hungry. I'm really hungry. Мен аябай неме ачмын да, мен кучагым ачты, же болбосо и так далее. А бул жерде ашыкча деген ойго жакыныраак да. Too, слишком, да? Билебиз. То есть дальше enough деген бул уже мунун тескерисинче болуп калат. Жетиштүү, да. And enough comes after an adjective. Сынаточтон кийин келет. Мисал үчүн I'm not old enough to drive. I'm not old enough to drive. Мен машина айдоо үчүн жетиштүүчө old деген кары. То есть кары эмесмин, жетишинче кары эмесмин. То есть я недостаточно стар, чтобы водить деген билдирет, эгер сөзмө-сөз которсо. А маани менен которгондо бул машина айдаш үчүн мен жашым жете элек да. Мисал үчүн мен тамак даярдап атам, ал тамакка ысык сүт керек, Анан мындай сүттү кармап көрсөм, ал али анча жетиштүү, мага керектүү деңгээлде ысык эмес экен. То есть it's not hot enough. It's not hot enough, да? Же базардан бир казан издеп жүрөм, анан бир казанды кармап көрсөм, ал кичине экен, А мага чоңураак казан керек, Мен аны айтып атам, it's not big enough. Недостаточно большой. То есть мага жетиштүү чоң эмес экен. Мага жетишинче чоң эмес экен. То есть ошондойду билдирет да. Enough. Дальше.
Бирок эми ошол эле enough comes before a noun. Comes before a noun. Эгер эми зат атоочко чейин келсе, enough деген сөз. Ал уже башка нерсени билдирет. То есть алды эле достаточно болот, просто кичине мааниси башкачараак болот да. Мисалы үчүн we've got enough time. We've got enough time. Бизде жетиштүү эле убактыбыз бар. Же болбосо бизде жетиштүү акчабыз бар. We've got enough money, so we don't need to go to the bank, да, и так далее. То есть бул уже жетиштүү. Тоже жетиштүү, бирок кичине башка учурларда колдонот. Зат атооч менен колдонот, зат менен. Бул жакта эгер сын атооч болсо, бул жакта зат атооч. All right, so now let's look at this dialogue, and it's a dialogue between Jane and Mike, and they can't decide which movie or where to watch it. So let's begin. Jane says, "Look, Kill Bill is on at the cinema." "Yeah, but you have to be 18 to see it. We aren't old enough." "I'm old enough. You're not." "What about The Last Samurai?" "It isn't as good as Kill Bill, but we can both see it." "Okay. I'll book the tickets online." "Oh no, we're too late. It's sold out." "Try Batman Begins. That starts in 15 minutes. There isn't enough time to get there." Okay, let's watch a DVD." "Alright, it's better than nothing." Okay, let's read it one more time. "Look, Kill Bill is on at the cinema." Карачы, кинодо Kill Bill болуп атыптыр, кинотеатрда. "Yeah, but you have to be 18 to see it." Ооба, бирок сен аны көрүш үчүн 18де болсуң керек. "We aren't old enough." Биз жашыбыз жетпейт. "I'm old enough." Меники жетет. "You're not." Сеники жетпейт. "What about The Last Samurai?" Акыркы самурайчы? "It isn't as good as Kill Bill, but we can both see it." Ал Kill Bill'dей жакшы эмес, бирок аны экөөбүз көрсөк болот. "Okay, I'll book the tickets online." "Oh no, we're too late. It's sold out." Макул, мен онлайн билеттерди бронь кылып коем. Жок деп атат. "We're too late. Слишком кечиктик" дейт. "We're too late." Өтө кечиктик. "It's sold out." Сатып ийишиптир, Sold out. "Try Batman Begins." Batman Begins'ти карап көрбөйсүңбү? "That starts in 15 minutes. There isn't enough time to get there." 15 минутта башталат экен ал. Ал жака жетиштүү убактыбыз жок да. Вакыт жок да. "Okay, let's watch a DVD." Макул, DVD көрөлү анда. "Alright, it's better than nothing." Макул, ал эчтекеден жоктон көрө жогору. То есть жоктон көрө жогору деген, кстати, мына выражение "it's better than nothing", да? Okay, so yeah, this is an example of how enough, to is as work. Бул ушул биз өткөн as enough жана to'лардын кандай иштеши.